Sampai menekat ang Yesus, kita ikutin ang di lasinu anak Kristeno nganet kanal YouTube YKB GKI. Nuan li hay may tinakosuluan wasiat. Apa anin? Ang Kristeno ang fahiluken emitin ho. Oke temihik mami parmani le haymonin. Leho ande nane na plenat kay andi heral monit leno. Amin. Bay manekat alaki nuan neno I inakan kalau maluke so atnen wahyu nu ela bo samnu talante ela bo samhit ay malakit justake ela bo samhit sekau maluke so inatnin sa lesmanakino na tonani niutolas at dinosin. Bay manekat klej ang akan dipahapinan I toni funu ahunut nok salit enabeno lasik nino hanto tisniokit klej na nawa sutaistane nok alekot ay kaha fun kalngit kiso ang dipahapinan I fean mu I alelasi-lasi amli. Bay manekat anak nino tabu I na ton kitna toslani abit pergamus na ikusuat mese lenem na kunay Bileam manay Nikolaus nuina lean beo nako nuina amneot lena umon ambi abal balat lumi ambi fefela ahunut na Bileam anfani on mafifapino kan lumi fa he antek amleut niutok Israel mesta muni infani on mafifapino moel lena sekep tok Israel niulalan amleut on lena luli niuli umahuma malasi kake ni Nikolaus na sekep toslani he anaw na tuin togroma sinek palsait he nati sinapini siyon banit alekot niu singonit mes toslani abit pergamus kanaw na tuin fa na Bileam manay Nikolaus noina ay fulit sinamep ang bisinek palsait niu isneno karante ang wisaksit na pinikasat na kokesel na Antipas. Bay manekat aan pino tahui an fainekit etamep an bi wisnen no lumen lahidat soy an bisulak nino maten saksit na ko amne klasisin kles anakan bi papinan I henapay na tenap amleut lena ubon an bi lumit masalit lenem na ko nito makwasat mes okan lumit kles lean pukan on lepukan at nino mesentita alekuas at misokan lehna nonosin niu amleut klis mesenabay na pahapinan na tuin usneno inlekat mainulut. Amin. Kay semnikan hem like, subscribe mambatin nuani niuhi amliansin. At onen amo usneno naim tuti ko henati ang fekay nekromit KBS matanef em saksi manito hoaan ang bipapinan dei em nati papinan dei nanawon na tuin hoplenat sin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.